Omanpanyin Kuffour wo kurom ha sei. Omanpanyin Kuffour wo kurom an NPP. Ya di NPP, yes NPP. Mame Mao akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frɛ me adwowa searching. Ebusuafo mame a osin oye NPP ni. Na ochre se eye former president Papa Kuffour adenti na ote ho. Na ebi mo pese omugu NPP party no na onkasa. Mame ni how yina ne se Kamen kwaye se yeto 2024 abato ni wie pe. Ena NPP fo na bi eche omumumienu wo social media no so teach by your TikTok. Ken fan ena Dr. Bawumia fan. Na chese sa two camps en internet no so nya easy. We to mani we no na we to mani we. Na recently ya ensembia eye Ashanti Regional Chairman untumi. Say abai ensa kano. A obi se bisa ne nsema NPP for omo a demonstration na kasa say. Omo pese omo ensa eka chairman untumi. Because why you born na say abai no person ni dia. Omo Edwin said the best decision any so omo de ne be courts. Na courts are prosecuting no. But abino any right be so be keep chairman untimi. Without omo reminding no, omo fanning court and semina ye bebre. Na ena allegedly NPP funi bi etrese Honorable Kennedy Akompre Kwe Japan. Ononso edi NPP mu akotin ye pa ehyechi. Ena NDC for ejojo eye chairman untimi. Eye Honorable Kennedy Akompre Kwe Japan. Ne kasama fo baako Alex Tete. Onu di nsemu anu do internet no so. Ebeka say ona no ma direction e ro mkwache chairman untimi. Ehun sem bebre nti NPP fo bebre wo boyfo. Na ma bi stress adenti e no man pani dada Kuffour ete ho. Na ebi mo enya so friend say much benefits our party no mu, but still yet they want to destroy the party. Until say inti se ma be e de esuya. Omanpanyin Kuffour wo kurom ha sei. Omanpanyin Kuffour wo kurom an NPP. Ya di NPP, yes NPP ntoma ade hata abonten. Ya ton NPP party, ama nkofo ye party. Nkofo aye party nye obi ade o, aye nananom na te party no. So bia ho to no party ni mu na monya bia di na ka nchiri man force na mpasa motete MPP ese no mo self interest nti ompanyifo amwo MPP mu mo abedidi MPP anim mo aka manu atum amani pa ba akon ni na chitafo ese MPP akontena TikTok kire MPP fo aye nchi wo mu ntum no ya jani pakura na manyame ya jama nyame Awurade e wuti ase a wo yo nyame a wuti ase enim aduro ye nim hwe ampipi nye obi ade nye obi afi akonwa na ye by force say ye man omumedi papa Awurade kire otumi obi a so person o sam pipi ogu ampipi Awurade yi wonu firi wasa na ampipi afiri wo yi ni firi adan party a aduru nchima so so adan na mo pesa mo say party no mo say party mo self interest nti ade party na ye obi fi akonwa na yakase by force yemfa mamo adan mo betina TikTok social media mo na mo chira MPP fo a yenchi wo mo MPP fo a yenchi wo mo se mo president ya dinchi enya adwuma o me sini pa wo hyase a wo so be so say MPP wonya bi di MPP mu na dru nchiri mass force na wo be so say MPP titi MPP kodwoto wa ko ton MPP no me say ya de ni hya Nyankopon sa Nyankopon boss ro ni asase no ya de ni hya ni sa ya de enim aduro enim hwe nyame obi aso be so say MPP wo ton MPP ho nsam de man krofo Awurade chiro to me chia ni pakro kasa de ni nyuma tie chia ni Doctor Sonny Badu, Ubin Tage and Mammy. Also for paying Sonny Badu. One mammy won't dream me and pay. One mamma self from and pay. One mammy without hope. And ne
waba Facebook abetwere aka kire omampanyi John Dramani Mahama ne yere say mommy daddy omofa nche sami jamfi. Doctors in the bed, some of us we believe in pastors. I am a Church of Pentecost, proud Church of Pentecost member. So not because of politics, I'll speak against Osofos and the body. No, I'll never do that. But so the bedu, who maimu, and on Mampeni Mahama, a ye innocent university graduate or ye omadi. Utumi be patch on my Sami jamfia packet dollars, egunikam, $1 no publicly. And to also cameras in so to a more who says on the bedu. Your friend says Sami jamfi, ma agrada dollars. Adena ma asofofobi ya hu ya politicians amoma ye hu. In fact, mama gidia ye wo asofu mu no yeketoa ekofom. So the badu ye ordinary university graduate and kwala omunye boni bia wo Ghana ha no. Utumi ba Facebook tray patcha so mampanyi John Dramani Mahama on fanche. Ya hu se munyina mo ya amanyofo. You are all politicians. Some of us men can say, me see we will always avoid insult on elderly person bia yempa ye ndidi mpanimfo biatem but so ne bad one ma me ho adwiri me ene say we de wo de wano abetum ye nkwala di ewo Ghana ha no na so ne bad wo ho nyankopon wo soro no hwe mo hwe de so ne bad wa twere ene eda soro wa twere say ye omampanyin fa nche Sami Jamfi. Reverend Intim Fodwo and court awarded 700,000 Ghana cedis at the Reverend. Yes, you better have 2024 elections. And Kuffour group papa you move send your net NDC for good move, you know. A friend was of Mako, a dinner time, a car in somewhere any trying trot on the so. To send and say, Bidimu, a trying trot on the say. Reverend Cries, sabi NDC for say oni obi a minti minka akwala bi one nete one na aye bibi when we na ye ntra nyame di pa Nyankopon ti ni mu no onche onfa nchawo Reverend the becho ani so but nyame enfa nchawo we na asem ko pie court ye hwehwe mu na nya no kore court award 700,000 Ghana cedis e dia ma Reverend na dia mama hu se Reverend Intim Fodwo ye nyame ni pa ne se osisika no onfa ne nsan ka ba kokora odini nyina komanyanka enwisia wona woni bie na next time wo bi wo sore na woni nyame nipa e kasa na wo sua de na wo hu say yes nyame bi tias NPP for wo mayen so Reverend Intim Fodwo mu yie na oye nyame nipa Nyankopon de na bedom NPP party a epeja party no e de na ko enim Reverend baby a wo bia the New Patriotic Party yada wase o Nyankopon o nhira koso a koken sensama obeka yi wo kan we press conference wie ya chi koke mako e 9 koken mako e 9 wo man mu ana ya chi na sese koken sem na kosi sei NDC fo on ka ta mo ko che Reverend ana mo ntumi anche no ene mo amu jejereje the New Patriotic Party ene o my Ghana o my so Reverend Intim Fodwo mu yie no ye